Kami jongka prima sherpa prasnem kerta ke belajar ringkat ke perlok jongka ke anisha bagat pasis pos nem kerta ha ke sauterik nailar na umpling hadien belawai school hadien belawan poi na nong ba deli ha kami chipotrik nailar menta kasngi ke khatwei trik nailar kalaong kun jongka kamshim la leji halade hindri kala sha rahbor kami jongka prima kala penpau bade ke kynhun runar kebaran jingmut sniu iki khynnah pad yalam bakla iki ka prima sharpa kala itu Baudon wei ubrio ubamaka bat ka parlok jongka ka anisha bagat ki jukhot ye u onkel ubala pelut por jan barok shiteo ban penjan neki taki jingbam bat lese kular ban penbe ban yalam ka yeki sekiwi pat ki jaka haswa ban yalam yeki shadali haka jing ekran bat ka bat CCTV ka prema kala phla bat ya tholot nadu ka basdang bakimi nakani ka nongba Shillong hadu ban poi hanongba Delhi kala ong kila shong da ka bos na laimau umpling hadu khyndai lat hamuda bat shim takasumo hadu guwahati shoban shimral shadeli लाइमाऊ से लाइमाऊ तीन पत्थर से रेड बस पकड़ के पीबी तक गया फिर पीबी से गुवाहाटी सुमो से गया फिर गुवाहाटी से उसमें गया ट्रेन में गया दिल्ली Laya tu rubote onkel ulakle deki powder ki beli haka song chips pat pha ya ka prema ban bam pat kaya tu pakala yo thia no hadien bala dabam ka prema kala ong pakala pan bon sien ya ka phone ban yo ekran ba ka kemi hendre utaw onkel ai pat thok ba don battery shu ka phone kalai tu bakadap taka jingtieng pat ka yam barbor halenti shadali hendre nda poi dali ula ie ki station rel hado bikinda yo bani kendo yo wayu brio baki keli ya ka train ban lech jamu ndai umla bantep kumno la pha jingerap lingba ki NGO par hadien cheki RPF white मिलाया था white powder इधर से चिप्स हम जब फोन करेगा बोला ना वो अंकल बोला मेरा फोन में चार्ज नहीं है बोला मम्मी को फोन करने बोला था ना पर अंकल ने बोला कि चार्ज में फोन में चार्ज नहीं है बोला kayuthuru bote onkel udan kitatu harliang kiksangti jongu kumjo harendang jongu udan utman balakhap harukom ki french kumbayathu ka prema utei onkel ukran hakiktin punjabi bat hindi udei onkel ubomut panyalam ki Srinagar Jammu and Kashmir pat imat ula jukular banyalam ka ki shajamu ये दोनों तरफ में और गला में टैटू था कैसा दिखता है वो आदमी नॉर्थ ईस्ट वो फ्रेंच करता हाँ ऐसे नॉर्थ ईस्ट फेस जैसे भाषा कैसा बात करता है पंजाबी भी बात करता है और हिंदी भी रेलवे स्टेशन से निकला वो अंकल सीढ़ी में चल रहा था हम लोग भी सीढ़ी में चल रहा था ना वो अंकल ऐसा भीड़ में गायब हो गया था फिर थोड़ा आगे गया एक आंटी को मिला वो आंटी बोला कि आप अकेला हो नहीं बोला आगे मम्मी ने बोला फिर एक अंकल मिला BSF का वो अंकल ने बोला नहीं अनीशा ने पूछा कि वो अंकल को अंकल आप कहाँ जा रहे हो अंकल ने बोला कि यूपी और आप कहाँ जा रहे हो जम्मू अनीशा ने बोला कि अंकल हम लोग को जम्मू वाली गाड़ी में चढ़ा दो ना बोला फिर वह अंकल ने बोला कि आप अकेला जा नहीं सकते हो आप गुम हो जाओगे बोला फिर अंकल ने अनीशा ने बोला था कि अंकल हम लोग को वैसा मत करो ना पुलिस को मत दो ना बोला फिर अंकल ने RPF को दे अपना ID कार्ड दिखाया फिर RPF को दिया hakwai pat kalyang ka parlok jongka prema kabla late school ha PSF primary school umpling ka anisha bhagan yamenta karang don hanongba Delhi patumpat yo jingtep lanu kon wan phai ka prema klayam pangnut hadien ke jingken mau ki jingken ja ka jongka hakimiet ki ba kamdon lang palaka keme